Yo, miedo ago nami. Miedo ago nami lo. Fien. Fien Good nami. afternoon. Good afternoon. Tagbe kule mama o mi banami lo. Mienyi banami. Miakata efien ya. Akpe nami. Be miedo de mianchi efien ya. Akpe. Yo, abale mienya na CEANA radio kple TV nye ya. Ike mieyɔna be CEANA media. Ike nye CEANA ƒe nukpɔƒe yike CEANA ɖo anyi be ne yana ne Eʋegbe dodo natsi ɖe dzi. Ale CEANA yenye eʋetɔwo katã le America. Woƒe habɔbɔ ta amewo le du vovovowo me le CEANA ya me. Ta egba enye ŋkeke tɔxɛ aɖe abe ale mienya na nyitsɔ va yi yike nye memlɛɖagbe míeʋu CEANA media ŋu. Ale be gbe ma gbea CEANA media wodzi ale be enye enu yike woɖo anyi gbe ma gbe kɔsiɖa ɖeka va yi egbe va se ɖe egbea. Abe ale mienya na nane no miasi mieyɔna be srɔ̃ Eʋegbe or learn Eʋe abe ale English yevuwo yɔnɛ ene wogblɔnɛ ene eye France yevuwo gblɔna be Apprende Eʋe or Apprende Eʋe. Ta egba yema ta mele afia kple danami ta meɖeku danami ele gbɔ ta meɖeku kplɔ mi ne mia ayi dzi wɔnawo dzi na egba. Akpe. Yo, Akpe doc. Well, ona be me wonu hi me do gbe na mi ho gaka fien. Good afternoon. Tagbe kule mama o menyi banami. I know I'm going to speak more more, that would be the day, right? I'll speak more English and my anglicized anglicized Eʋe. Just know that even though I have that, I'm able to teach students to learn Eʋe, and they're going to know it more than me one day, you see. Okay, like Efo said, we were here last week. You and me, debuted the CEANA Media TV, which is also, of course, that's the new birth of our Eʋegbe. We've been doing it for 3 years. Whether I speak it or not, I taught for 3 years, and it's really good. Let's laugh some. Now, this week is our very first week as such. And we have now grown, actually, into the next birth of CEANA. We went from 3 years of teaching, we were using different styles, the agile learning. So that was very easy. The kids learn, you're going to see some videos of them, and you just love the intonations and everything else. But we did that, and then now with this new birth of CEANA TV and radio, we have really partnered with some very high educational learning facilities. We now have partnered with lecturers and professors from an institution of higher learning, the University of Education in Winneba, Ghana.
And at the end of this day's session, we'll show you some of the old 3-year videos that we had. Eʋegbe, we will be very pleased to introduce to you our guest, Nugafiala, the head of department. And this is the head of department of the Ever Department of the University of Education, Dr. Eʋegbe, who will tell us more about his group of lectures that we have partnered with and, cohesively tried to do, tell them what we do, how we do it, and how they can please come up and take it to its highest level. Dr. Eʋegbe is a senior lecturer and head of department of Ever Education in the University of Education, Winneba. Dr. Eʋegbe is a trained professional teacher and holds a PhD in literature and anthropology, a master's in the literature and linguistics of Ever, of this whole thing that makes us who we are. He also has a Master of Education degree in Educational Administration and Management. And he has his, partners in Ghana with whom he will be helping us move to the higher level with what we do now as Mivamia. It's always Mivamia Eʋegbe. That's what we used to say, and it's still that. Doc. You Akpe dynamic Akpe now. Ta abale dynamic ble the English mana ke mado the flachinami nyama akperabe nyama ta as Eʋegbe via dego mama dide Eʋegbe ma afi miape nufialaga na get to ma. Ta abale dynamic blana mayakele miadome egba yenye nufialaga le sukukoko le Winneba University of Winneba ike abale English yevoyone le University of Education Winneba le Ghana alabe abale da na minoglon na mieje miagome efetonye benemia afien Eʋegbe amo elabe miekpe Eʋegbe ebubum abala miesinyicho gbeagbe mievu CEANA media nua miakata miesi be obe United Nations togbogblombe efe bla tonsigbona gbela ne egbe adewo mo na nekecho nwa egbe mo bubuge ta enye vevie de miejibe Eʋegbe na nye egbe ma be o le gbadegbe a odona Eʋegbe le Ghana, Benin kple Togo kple Badagry gake fifi agbe ma boa nenema miejime ma gbede mekare dzi be miagata miebe gbede ao ta ena be CEANA do eve srosro ya anyi alebe ƒe tɔn ya va yia ne la amo osro Eʋegbe ɖeviwo ke mos Eʋegbe ha fifia wonya le wodo Eʋegbe alebe dana mi ŋutɔa enye amade yike enye abala ogble na star ma yona be alo acham srosro ma yona be agile learning ike na kpe be leke amo srome ɖevio srome alebe kwa iko ne eŋuwo etiageke ko atro ŋuwo ko ne ɖevio nata sro ŋua ŋmae mienɔ mema alebe gake CEANA media va fia miedzi be miakpɔe ɖa be leke mia ana meyiwo ke wode suku kɔkɔ abe miaƒe nufialaga egba ne Dr. Emmanuel Dogbe kple Eʋegbetɔwo ife Eʋegbe tɔwo yiwo ke nye ŋusrɔ̃lagãwo le Eʋegbea me le afi ma wɔta ge ɖe mia dome elabe taflatse miawoe Eʋegbea ɖeko miewɔe le abɔdzokpo va ɖo sukuviwo JHS ta miawo mienye
nuya geɖewo ta ye wobe yewoava kpe ɖe mía ŋuti ta ke nye gbedzeanyi ke míana ne nufiala gã Dr. Emmanuel Dogbe wòge ɖe mía dome ta mí katã mí ena Dr. Emmanuel Dogbe na ava yo woe zɔ Dr. Dogbe. Yo Akpe mezɔ ɖe mi katã mia ŋu ye medo gbe na CEANA TV selawo kple eƒe radio selawo katã le aƒe kple gbe kple ame yiwo ke le mía kpɔm le online alo streaming le online hã míedo gbe tɔxɛ ɖe na wo. Edo dzidzɔ na mi ŋutɔ be enya ƒomevi aɖewo mía gbɔ le Ghana. Magblɔ be míexɔe alɔ eve ke dzadzraɖo katã le míawɔ be nu yi katã míawɔ nazɔ ɖe ɖoɖo aɖe ŋu adze fiatɔ dze gato hã míede ɖoɖo mawo tome ta akpe na ame katã le tagbe na ɖoɖo ya hafi wo edzi yi ge gake hafi ma dze gɔmea edze be magblɔ nya kpui aɖe tso míade gbea Eʋegbea míaƒe efe megbea ke dzɔdzɔme ŋutɔ kɔ na mi mawu gã ŋutɔ kɔ na mia edze maƒo ŋu tso nu le yi ke wòle le mía gbɔ le Ghana hafi míage ɖe ŋusɔsrɔ̃ me kpli. Magblɔ be míaƒe Eʋegbea enye gbe aɖe yi ke edzɔ kple egbe aɖewo ke woyɔna be Niger Congo cluster of languages wonye gbe ƒoƒuiwo ke míatɔa ele kua habɔbɔ me yi ke le kua habɔbɔ me alɔdze yi ke gale kua gbebɔbɔ me katã me woyɔ be gbe ta le gbe ƒe ha gomea Eʋegbe yenye gbãtɔ hafi tsui gbe kplɔe ɖo hafi gbe bubuwo kplɔe ɖo le Afrika gbewo dome. Numae na be Eʋegbe ɖalɔ de teƒeteƒewo le mɔ aɖewo nu. Ne míetsɔ egbea ne ma mígakpɔ be míaƒe gbea wogblɔ le English megbe be egbe me be enye tonal language alo nye gbe yi ke ne wogblɔa edze be nase aɖe ɖe dzi edze be wòaɖe nase ɖe dzi hafi nate ŋu ayɔ nyawo woado nyuie. Tsɔ kpe ɖe nua egbe ya wodze sɔsrɔ̃ gɔmea edzidzi ŋutɔ gake mesia menya be Germania yevuawo alo German yevuawoe le gbea ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo ɖi yi ke míagblɔ be nye orthography ɖi na mi hafi míawo hã míeva edze sɔsrɔ̃ gɔme le suku kple teƒe bubu yi ke míate asrɔ̃ Eʋegbea le vevetɔ le eŋɔŋlɔ gome. Matsui ɖe afi ma ayi dzi be míedo Eʋegbea be leke efonye nuƒola gbãtɔ gblɔe ne be Eʋegbea fia wodom le Ghana ye wosrɔ̃m le suku hã me le Ghana, wosrɔ̃m le Togo le woƒe sukuwo me. Míede Togo hã abe ƒe 4 aɖewo nye va yi ene gake míekpɔ be Eʋegbea le ke míebe wòle le Ghana mele Togo ene ma ta dze be míaɖe afɔ ɖe edzi. Míeɖo Benin dukɔ me wodona Eʋegbe le afi ma hã míekpɔ be le yake Eʋegbea le ete ŋu le Ghana mele le Benin dukɔ me nema le woƒe sukuwo me yi hã dze be míaɖo aŋu le ŋu. Le Nigeria dukɔ me le Gbadaglia la yawo mewɔm kura o negbe míatɔ yiwo ke le ƒutagonua wokoe gbea dom le afi mawo ta ŋtsɔ ebe kɔsiɖa yi ke va yi me ene hã míaƒe nufiala ɖeka yi ke nye Aƒetɔ Hope Dekon eyi afi ma gava wɔ nugɔmekuku ɖe tso enu le afi ma. Ale be ne mewɔ le Eʋegbea le fia nye ma le míagbɔ le Ghana ŋu ɖeke míagblɔ nye be le University of Education Winneba yi nye teƒe yi ke wole Eʋegbea srɔ̃m le kom le Eʋegbe me. Mí Eʋegbea srɔ̃m le
University of Cape Coast gake ya English gbe yo cho le gba fiam wo gba fiam le University of Ghana gake English gbe yo cho le gba fiam gake na ba le University of Education wini ba ni gba fiam de gba ma le University of Education wini ba gba va suku ma fia e de bla tonvo que fifia nyama ton yini no fia la university le gba un fia le sukoma nyama ton ma wa enyenye wo pe HOD fia alo head of department afia enya Dr. Imane Dogbe ayo menye Dr. Pascal Podo yenya head agba hafi anyama ba hofia de tepe kake ha le department afia le mia le un fian klimi ama tonle yenya Hope Decon apoto Hope Decon yenya mai ka kwana do ponya ojina mi le department a ye amanelia yenya apoto Gabriel Agbamahia ama tonle yenya apono Cynthia Mallet amadaka galamia doma gake no fian klimi hafi ba hoji jofia yenya apono Georgina Afafa Sapati miama ton alo miama dema yele department ada ashifia vegbele ko le miagbo ni mere tefa ton le investiment le undergraduate level ta diploma malio certificate malio degree mi wona 4-year degree le winiba alaba apatamo o medo yenye mayoko bo osro Eʋegbe pipia eli afine be asro Eʋegbe ple English gbe ihali Eʋegbe ple français gbe eli Eʋegbe ple German gbe hali mie sosrom ye vocho Germania du koma vale Eʋegbe fiam mie vale German gbe fiam pe Eʋegbe le department cho yijia mie gbama ye mi wan ay kanya Master of Arts ple Master of Philosophy o ma vama oli le Eʋegbe ayo ma afia mame jefia wo je doctorate degree o le Eʋegbe ay kanya global Doctor of Philosophy wo je o le Eʋegbe le mi agbo ay kemia ma toma ko nu makata jengoy Nemecho Masters view yo kele mi asifia ple undergraduate view yo kele mi asifia suku bi ba khlama ade alofandre ple nanene alabe amayo katanya mayo ke le first degree woma o nya ma bla amalofa aton bla a shek amalofa aton bla sheke voni e ka so am vere ko ado alofa aden yene mecho masters wala of where mi alofa 100 dege hafi mayo ko yo PhD alo doctorate degree ha wo ho go majege ape mayo ko o kaklema mavado bonya hadeke na macho akpere nwu ala Eʋegbe lele mi agboyin fifia mi dogere won le Eʋegbe le Ghana le kpɔɖeŋu ma te ma gblɔ be ame yi ke xɔ sukuvi yi ke ƒe dɔwɔwɔnu dzedze le ŋu le tso yi ke moɖo university katã va ɖo asi negbe aƒe va yi ma Eʋegbe no sɔƒe wotso eye ke miagblɔ be nye valedictorian medzɔ kpɔ be ame aɖe wɔ dɔkɔxɔ 4.0 aggregate medzɔ kpɔ gake dzɔ le departmentia
ma glo pe va ye amabla voton ye first class ye ncho pelechi banto pen ke bla vod adiangba amayo ke mi graduate ha amabla vod ke ye chu fa gbanu sopa for first degree ma glo ba agbalangong no da fa gbama nu ko makuku da fa gbama pele agbalangong no ai ko mi glo ba tete rat na mi ngno agbana vovo da fa gbama e kele mi ama toma ko e hule achumdem nya anya tefe miafo David Abusa adi chava mi agbo fa eva yima no afa eva yima la mo ma e kanya 2022 eva mi agbo eva po sukuvia o no fiala o le ke mi do me do yo mi wo mi ko do coffee yo po bana anya tefe fa gba ele tenu ta la University of Education woni ba miele magbe hemda le gba khkhla esoson afa de konu wowo gadudu fufu pro wana wowo kata le miama ye gbe gomo de pe to kata mi wo mo la fima ta nu fia e ka mia de to ma fia de ba meta khoi ye mi woga be miama yo kala gbe ta ha mi akpere miam ben fia na azro tu like miawo de gbanalike de afe agalikere gbe ha ba miafo mianovio yo kele jonyi gbaji ha wo maganya majuru egbe o dodo emi de to mafia mi le klalo e wo ge plemi ye jigbodi kan hia mi akowo dore ha mi hia ge to mi agbo alo mi kata mi wo ge ashida kala ashila ashima manya nyere kai bona nwo fianga dao lecture abubu kata la department a oho bona goma pogalama ta dodo takwapoji ge lemia doma banu kamera na bafia unchuchu ke mia khochu mia boye ke yevu agba feedback banu ya me de tomade amada na no monitor afa outcome de ama chungure wonya nu kele mia jidema le Ghana du koma fia egbe ke chichitre fa gbe nkonya eblugbe ye le jedodo ma maka atana mi atore obe ebloto go ha wo apps do rani yoko chola wo fa nu fiam some alaba technologically ya wo fa gba vala den gono gana fa gba mi amado mi po go ma le fa gba de Google site ma be mayoke bana gada Google na tema po fa gba pa para aso la fuma wonye be language supreme la university mele ye nu fia do yenya do ike jango university akonta manyo be na va egbe srofe fiko hamala gbe so mala won to masagbare ko ta mi de ko sare to me yon ba proficiency ike na nya fa gba via na sro blugbe asro usagbe asro gegbe akopere fa gba be na nya dodoko ta mia pa program ya me choga sokle mia toma achona no akpe banami va do ba mia blo e fa gba untinya mia sro fa gba e fa pa ke mia sro le nya duo fa paji le gbanti se fa paji le konu plenu ro ni o fa paji majagba ga gbenya maka ga ka mazan english gbe fa gba fa pa ke mia le grammar alo syntax fa paji fa gbe ka fa paji mia le literature ple composition fa paji ple fa gbe ka fa apa ke mia le customs and institution ha mi mo kata na va hia mi o dege mi afa so sroma
be nusiang na deblebo lenya te pema ashitoto gere hia le vegbanu ye leike ngodo je gomi le CEANA to fa kpaji haf mi va mi bona tugereji mi otore choga akpere mia tonu hafi aglobe nebe kuhiere babama ihe mi ga so adoedo le podem ma globe egba me evegbadom gake le evegbadodoma amarocho aveno amarocho nglo amarocho tonu amarocho evedoma ye amarocho agave aike nanagebe togbobe ma evegbadom abe evevie na ha novinya de ano hodoma eike evegba ke doma la ma asitutu ta ahia be amaike nye hodoma no fiala la mia doma ihe na ba danuma na mala nfu tamia pa no fia pa evegba paloje alo dale to kata la evegba sia no fiala ocho no tuma makule le departmenta ma global la nfa fia ma madofa afotana mi be ale mieduna English gba la Ghana mwenye na nemodune la abrochiemo ta nanye be mi bado yevugba pakpado egbe maso to mana amayo ke taflache o ma ba Ghana po ye mi ole ke mi afa desana la bagba ji nene me mi afa desana la English gba haji ke mi anovi o kele ngora shinemi haf mi ba gegere magba woga pepegere mi no ama anyama o majurum be le ke mi glo bagba le Ghana le mi do English gba le Ghana mi anovi o kele ablochia haf le ngora chef mi ele pato ba ma mi we gegere ma fi ha woga shekpere mi be ne mi yo nya do o hona ga gbugbo ayore English gba mana wo to be munya yo mi le yin ga ke mi o mi fa da sesem da jire bagba ajim le gonya ma taflache makuko na vie tama globe le nyanu fodo ma bona kokko gare ma ay kamanya ngundu wa nyu nu fielo kata ay ke le department mi kata mi so bagba le undergraduate level tanu fiela da kema le department fi mi globe anya make nya juroto na bagba le first degree mi kata mi o bagba fifia nyanya nyama wo English gba kwada bagba ngo ebe ole mewo doctor Pascal Kodo ebe ole wo afa no Cynthia Mallet ha ebe ole wo ye afato agbamanya ha ebe ole wo na anagba afato Hope Kweba wo ebe with linguistics ta mi kata mi adutu negba ye le masters level ha mi kata mi wo masters degree le efagba ma ye mi apa project work alo thesis so kata ha mi nwere efagba ma ta mi kata ke le department musele mian le efagba fafia ple nu gomo kuku ple dor hele wo le efagba ma mie adu tunekun madamona danya na min ha no gadama na dana mina na gadama na nyare la shia awache kwere afma eji Okay, sorry. Akpe, okay, enyabe George nam to George nami into be your programming this request on our behalf. It's exactly what we needed, and I know people wonder why I'm speaking English, but I'm telling you, when we're teaching the kids, I do speak my little Ewe, and they understand it. Oh, you're going to hear something. You'll see them saying something. Their accents are even better than mine. Right? So we are very happy that
and we understand everything you're saying, and we think it's going to be fantastic. And some of these, the old students that we have will hopefully come in and see even deeper. They will even understand more than the very first few people, because we they learn the ABCs and the nuances and how to greet. We don't want a child to come to to meet you, Prof, and just say morning. We Americans or English. No, that's not. We want to say Medekuku Fiaina. That's the kind of things we've taught them. So when you see them and you hear they say it to each other, and the other one says, Medekuku indi nawo indi F1. You hear the now, but you can tell that your child is learning something, and they have. So we just want to really thank you for doing this for us. And from some of the other discussions that we've had, we know that you're really, really going to take us higher. We really thank what other group of lectures are, next week. One of the things I wanted, but I think what video there, video. Mabado Banyado. Gakanabado ha. Makoga and Yaklamiato Miakwe. Alabama Hagafia affodomi affodopomicho lake mia our document. Tanabado come Yakoga. Choitia. Choitia, but no software. Manyamika Tanya Jimagaru. Tammy Wavu. Do a vavoli, Miruna. Never don't have a father. Me and my video, Choga Afiami, Long Fafiami. Ye, Musoa Pakpa Agaka. Le Maya le Basosroma, Missona Bear, to Mua Naoma. Ye, le me a Vaudoma. Vuvokla Erudu, Hajiji, Onya New York, Mamichinado. Ye never make Madu Chunanuma Obraba Ama Foka. Ta should have been a Wola Akpenami, no Hajimnami, ye the view no yadum. To Mamma, Miss Rockback, Clepper Cornwall. Nemila no fiam, ye a Harova Gadama, Bamia Weber, Nuika some no sola, Nali Kadoma, near Bonamaha Degalema. Ye let me bo the month of every education now. Now do for Mamletoma, about undergraduate now. Miafufoga adovu, evavu afu, miana miajo. A man in social akpade. I love Elabona Agbalangono, Alabana, never do Jeremica Vaolea, Ajaba over Vignania, Najela Fima, ye aje to Vopo, Verudu, Hajiji, Pelundo do ma, Tamifiano Mao, the Vioha. La mia tamaga miga vo mi bona fuchuga mi agbo gbaraka le tibiaji yako we kemie de natunara azaha le mia shikum mi duna pa shape aba department na magba mi yemi duna za kosha daka yemi duna eveza azadudu anu le mafun mi duna za apalachi adama alo palachi adrama ta azadudu ma Evanudo to a toshilao, Agbedalao, Clever dollar, the shed a lake o don we made an Efiana. Evanudu, Sukuvio down Vovo, Garajan Cle, a clever have Vovo. Wodane, Cle all the gastronomy, allo a delicacy in everywhere. Who won it? Cofiana. Ayomaha level the shadow of first level 100 view, 200 view, 300, 400, master's view, Odovu, Alo Chovu, Puna, Onyamoja Cardon, Onyan le department eke Marakamapomo, Adidio, ye, a fiale, a see above Vanusalo Fiana,
ye nyɔnu fia kpe ɖe te ɖe míelia be eʋedukɔ ne le departmenta meyɔ míaƒe lecturer aɖewo ŋkɔ matsɔ woƒe nɔnɔmetatawo afia mi ɖewohĩ mía dometɔ aɖewo adze si wo akpɔ wo kpɔ le Ghana mafia wo gbã wo dometɔ aɖewo mi hafi ne ma ɖe ma show slide aɖewo ne mafia wo mi nufiala yiwo ke mi dɔ ge kple nufiala gã yiwo ke mi dɔ ge kple wo dometɔ aɖewo malo le slide ne ava dziƒo vi ɖe ok ne míekpɔa nye ŋutɔ nye nɔnɔmetata ma nye ŋutɔ gava le afi ma nye manya be edzedzem mie kpɔkpɔm o aƒenɔ Georgina Sapati hafi aƒetɔ alo Dr. Pascal Kpodo ame ke gadze le slide dzia ok nye ŋutɔ ganye me wo gakɔ da ɖe me aƒetɔ Gabriel Agbemehia aƒetɔ Hope Decon kple aƒenɔ Cynthia Mallet magblɔ be ne miekpɔ aƒetɔ Hope Decona ele avɔ ɖe me nye be slide dzedze le mia gbɔ I want to show it. Okay. Magago ashia slada no jela mashamana ana akpo over picture ona jen mi akpo don't hear ne be break le mi vai trouble ta magloba miesute le Eʋegbe afengu sosro panu fiafia okle amuaji miazo Eʋegbe na ayingo miesute be miakpashire mian wadezo wo gbana le Ghana be Eʋegbe edeblu fifia mi asikpere mi an be wadevo adeblu agada ablochi ade kaka makata bo nya be dukoreli nya no teƒe wala kutrikula angusedola yo nye vawo le nufefia fakpajia mi Eʋegbe sosro gomajege so mie Eʋegbe gomajege tso abojokpo ma glenema from the very basic level to yeah yemi bona yim fefia bona gomajege tso mie jesidege ngongno jesia ogba alo alphabet ogba alphabet de siada yoyo no mele shine jogbanyu to ele mie Eʋe ogoma miaƒe gbe English yawo yɔ be phonemic language phonemic language be nenye be na yɔ na kpɔ ŋɔŋlɔ dze si ɖea le ne yɔe ne makoe wo ga ŋlɔ ne hã megbɔna ama me ɖe le dometsotso kpui aɖe yike míexɔ ge fia megbɔna eme ɖe ge nyuie le dometsotsoa megbe ta míaɖɔ le alɔ te vie afi mi gayi dzi Akpe George, then let me Akpe na mi
Ta Eba me break. Marakwe. Let's start to break out. Okay. Music, Agbada. Egbona. Ta Maraku miakpo enviade fia alabe edode miewo vayi. Sukuvi open sosron de vayi abala Eʋegbe na miedzio mia afie de o na miakpo. Na miakpo ale sukuvia oten strong eye wonto ten eko enya okokpe eko ofefe ne amawe ta merekuku mia ayi didi demavie alo mia a take a short break vien alabe ne mie trog bokola ne mia akwera beleke mia kpo the vial along strong lie of 1 hour ha leke mia kpo we ha ta yo maraku ke mia gbona pi yo akpe Eʋegbe nami. We greet everyone. We are strong Eʋegbe or learn Eʋegbe, a part of CEANA. CEANA, having realized that language is an integral and important part of the culture, the Eʋegbe culture, has decided to institute a class that will train Eʋegbes and others about the Eʋegbe language. So for the past 3 years, some volunteers have come together to curate a class for Eʋegbes. And as has become the tradition, during the CEANA convention, the class members come to showcase what they've learned throughout that period. And there is an important observation. The United Nations estimates that by the year 2040, about 70% of the languages that we speak now on planet Earth will disappear. And this is because people are not teaching their children these languages. So we feel that CEANA's resolve to do this work through the Strong Eʋegbe program is a good way to ensure that the Eʋegbe language will not go extinct by that estimate that the United Nations has given. So, Oglonabe is a wuza togbo konilena, meaning that to measure something, you need to take it to the scale. So here are the students coming to what they've learned so far. So over to Auntie Mary to take us through a short. Thank you. Akpe. Auntie Mary. Well, welcome everybody. All the students. As Doug said, this is our 3rd year, and it's been very interesting. Students know, if you watch the last 2, they know the alphabets of the
language. They know the numerals. They know the number of alphabets that are in there and how many vowels and all that. And we have really learned some of the intricacies of spelling and the way things sound. Today we have a continuation of something that happened last year. One of our students got to Ghana and was very well welcomed. This is a continuation. Isaac, give me start. Hey, novinye, afika imiecho. Oga miechoke tashigame. Nuka imie vawole asiame. Nye vai ple, koklovivi ple, agbeli. Nuka imie numa woge. Nye si oa. Eʋegbe towa katale, kehiame le, America ple, Canada le, Dodom le, Atlanta, CEANA za. Mille Coclovivia ple Alberia Comuna Atlanta. Azalo. Azase. Now, Hey, novinye, afika imiecho. Oga miechoke tashigame. Nuka imie vawole asiame. Nye vai ple, koklovivi ple, agbeli. Nuka imie numa woge. Nye si oa. Eʋegbe towa katale, kehiame le, America le, Canada le, Dodom le, Atlanta, CEANA za. Mille Coclovivia ple Alberia Comuna Atlanta. Azalo. Azase. So for Cyrus, one of the things, I don't know, we don't know if you noticed, but then there was a big word in this script that we just did that doesn't sound anything like it looks. Who can say what that one is? Kehiame. Ehiame. Good. Now, can you say why it doesn't sound like it looks? That, you know, the X, it says XE, and you say, what sound is that? X. What sound is it making? The H sound. The H sound. And why is that, Isaac? Because X has the sound of H in Ewe. Very good. So as you can see, ladies and gentlemen, these are some of the nuances we're learning with our language. Just like our dialect, Ewe, we spell ourselves, our part of our name, capital E, W-E, but we don't say Ewe. If you really understand everything, you say Ewe. So these are some of the things we're learning in our language. For Cyrus? Yeah, Abale nyontom yekwe CEANA pesuku ya mile nusrom mile nu fiam nya pesuku view abale Dr. Eʋegbe United Nations ebe nemile mia pe gbe fiam mia pe review mia pe view egba kuge ta anya be mile egbeji mile America mile apo kake mia pe gbe aji mia no do ne mia pe view elemabe the viewer was English it offer ha kake enyabe wasro bagba. In the nation, what I'm saying is that I'm just reiterating what Dr. Wanyo already said about the United Nations projection that by the year 2070, 2040, some languages are going to go extinct or do not exist again, 70%. So we need to teach our language to our children. And CEANA has thought it wise to put in place this class. So
we need you to avail your children of the opportunity to learn our language so that our language will not be part of that group. It's a good thing to do. So let's do it, for ourselves. Let's do it for our language. Let's do it for our culture. So in the coming year, you're going to be seeing more and more of us. There's not going to be a break again like we had. And we want to be able to keep this going so that our children become proficient in our language. Thank you, and happy CEANA. Azalo. Azase. Azase. Okay, so as you've seen, there was a great display, and the expectations, I believe, were met. This is a class that started not too long ago, but you can just cast your mind back to what you just seen. Look at the way that they pronounce the words beautifully. Look at the tonation. Look at everything. So we leave it to you. You make the decision. Come and join us. Va gede mia dome. Akpe. Meva mia strong. Va mia strong. Eʋegbe. Va miva. Akpe. I don't go every 2 weeks in a month. And that's by the choice of the people who come to study. And we will post this online again, and anyone can join us. And in addition, we are looking for tutors as well, so teachers. So if you feel you can help, try and contact any of us here. Auntie Mary, Uncle Cyrus, Auntie Vero, myself, or you can contact any of the students, and you are more than welcome to join us. Yo, Akpe. Miaga Dogo. Miaga Dogo. Adogo. See you later, alligators. Bye. Bye. Yo Akpe nami abala miekpo na mionto miekpo ale amo oten eglo anyagede Eʋegbe me alebe amemawo nyame yo ke monye Eʋegbe jingu eton megbe va yi hafi oten wo ngimo alebe mionto miese ale ofe nguƒo le alo accento ta miekpoe be nuya ehia elabe miekpoe be wodzi be yewoasrɔ̃ egbe ta miɔntɔ miekpoe yo Akpe dana mi kple Dr. Dogbe Mariku ele mia gbɔ Akpe. Medical doc. Wengi ba now na wo lista ejimbe na wo lista. Ne ebe teacher so open lista. Esama. Medical esama. Enye esama. Am I on mute? No, I don't think so. Yo, Mariku Dr. Dogbe, ke Mariku aglo nyada na mia. Lekena kpocho nuya wona onwe. Ele on mute, I think. Mute. Akpe. Miezi agbagba. Domanya wana miawele doji. Ewo nkube yimi le revio le koshira de ka eve tomokola ina le tire ka eve tomoko. Yeko otemu le
enya deka evaro glom no ya fiami bena ajo ba fi kemia maro mi le na ho ba ajo mi nga adidira nyiba ba mi atingal no sola o ple amasiama ike jibe ya so ho gba wali ni mata ma glo bena mi bona mi anio maga de ha dem ba mayuke ano no sola o plomala de gba gboglo e kemia glo ba the spoken side ple amayoke ano plom le egba khakhle ple ngolo fakpa jia makare bana mi blend alo mi ko anu vayo afofua wa ga zore ngocho e won kube mi tem chuafo na nu ya lebe mi wonu de ka evere ko nu sola wotem epika anyaya nanye be mieza koshira ve alo mi le godun le koshira ve ye le tie tomama gboko nu soro la le kana nu so ava noji koshida sia koshida makali be kaka para kana ayi ava ye nu soro aten anote agbo gba prewoto pele wojilao plamado le Ghana fia ple la blochia sia go ha donona mi miawele do nanye be no sola unto ha nu yo huma video na o shi bo ya huma no practice ma ha aganya kponto miawele doji mawi na ida mi nyate fa na mi ho mi afa video a ega aforo pa fia gami chole ke mi alle no sola we yene me ga dogo no sola unto ha lo ma shame ke mi dogo ha le ke mi nabe egba na do bo kaba bo wa mire o maha mi oge ta mi apo no fiala ike enya apo no maleta sentia maleta mi zanga ala ba ye no proficiency afiam ple to bo mi keta mi wa language acquisition ha like wo sona gba ganada mama mi keta mi sonu ma ye ma fada ngula mi asi mi awo dola asima be CEANA sukua nalike Akpe nami Akpe. Akpe. Miracle, ebe ya fiami, not fiami. What's it? Show me. I know show and teach is different. Now, show. I want to see how you see how I think about my Ebe. You were going to not show us, but you were going to show us the names of your teachers, the ones that didn't come up, your lectures. exactly. Okwe fiami of Ode afia Ajela spinaja. Badaku. Aja. Wow, maja. Yeah. You can take me off, Doc, and let him see if he can get a space. I don't know why it's not. Yo, ta mi apa nu fiala ga Dr. Dogbe enwi mafiama ke mi onto nkola miekpo enwo kata miekpo le amo otan Eʋegbe amayo monye Eʋegbe cham de ga ke otan Eʋegbe ta mi da pene Dr. Emmanuel Dogbe be o kple oto ife department akata le University of Education Winneba odu be ne yo kpede CEANA ale be ne miape gbe amaga abu ta Dr. Dogbe merekune le ready ko le claro ko la merekuna namanya ale be mia bas lara ma shum le mia gbo. Okay. Mia adolotera fuma gbo. Yo. Anya ike maglo acho lek mama fia no fia kata o fono no matatao
ga ke display ma bavam le miagbo ma bavam le miagbo emegbe mi ashitroge na mi ga dogo be ova enye magbe nye bena miaƒe gbe abela ke megbe mi gɔmedzege tso gɔmedzedze ane mena egbe enye gbe aɖe yi ke nye phonemic language yi ke le ke míeyɔna nyawoe ŋɔŋlɔdzesiwo hã ne ŋkɔ ma koe gale wo si le kpɔɖeŋu me ne mi be a le ke wodze le nya me kɔ nenema ko wodze le gbeɖiɖi hanui ma kɔ kpɔɖeŋua agblɔ be ne mi kɔ English gbea míeyɔ leta ŋkɔli ne alo ŋɔŋlɔdzesia ƒe ŋkɔli le vovotu eƒe yɔyɔ nɔnɔme ŋu le kpɔɖeŋu me míayɔ ŋɔŋlɔdzesia ɖe be k gake k ma eƒe yɔyɔ ma eŋkɔ ŋutɔ nye ke eɖe nye dze le English gbe me gake dze le eyɔyɔ mea zi geɖea mi va yɔna ye ɖe eteƒe ye zi geɖe la míeyɔna A B C D le eƒe gbe mea a b ma yi koe ganye ŋkɔ le nyayɔyɔ me ta gbeɖiɖi egbea ŋutɔ nye phonemic language ta eƒe ŋɔŋlɔdzesia kple eyɔyɔ wo katã wole ɖeka nenye be míekɔ gbea be míasrɔ̃a míegbɔna nyahawo srɔ̃ ge nyahawo woyɔ le English me be word class alebe le word class mama míegbɔna ŋkɔnya kple eƒe hawo fia ge dɔwɔnya alo wɔna fianya hã kple eƒe nyawo fia ge eƒe hawo fia ge míegbɔna ŋkɔnya ɖɔnya wo fia ge ne megagɔmedze ge míegbɔna noun classes alo nouns fia ge yi ke míagblɔ be nye ŋkɔnyawo míegagbɔna dɔwɔnyawo alo verbs fia ge míegagbɔna adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo fia ge míegbɔna adverbs alo dɔwɔnya ɖɔnyawo hã fia ge kple bubuawo ne míefia wo nema míegbɔna matching pairs wɔ ge tso le yake enyamewo do kae etua ʋegbea ɖoa míegbɔna fia ge nusrɔ̃lawo be ne míewɔm ko la hafi míegatsɔ nuƒotɔ kpe ɖe ŋu kɔ le ame ɖeka ƒe nyagbɔgblɔ ɖe ma ate ŋu akpɔ be ne me eme be kofi va míakpɔ be ŋkɔe nye ka ye wɔna fianya alo dɔwɔnya nye ka akpe míayi ɖe dometsotso vi aɖe alo míaɖɔ alɔ te se dɔkta wɔnyo ate age ɖe me faa yo akpe Dr. Emmanuel Dogbe akpe no ta bala oglo ne music da kai me da kukula ta yema agona obe chichi ahụ ofe na alo manya leke okay mi obe no fiala gala mi adomata English Eʋegbe na obe always cannot play mix like oglo na kama da Eʋegbe me like ife nwide ife nonome alo nka analogy le analogous one le Eʋegbe me nye like Doc Dogbe. He didn't hear. Okay. Yo, ke mi egbona pie maraku mi po mi e havia ike egbona yo pe egbona pie.
Ago. CEANA. Apoya mopo CEANA convention ava dovohi. Edom kwajiba apoya mopo CEANA convention avagile Colorado, Denver. Le jimu enyepa nkakabla vavo shekia. Vada sina jimu a shekia pa nkaka Eʋegbe. Le pakpeve klebla vavo neyama. Wanakata aijile Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Eikamia pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Apoya moto anonoga butu. Ka registration alono konglong na apoya mopo CEANA convention ayi ale. Na hocho po wi nyi ha ye. A guy kana het na registration anya $214. Kana hocho po over that sina po wi andremoa. A guy kana het na registration anya $135. Kana hwaba pa tonva that sina afa sekimoa. Registration fee akunya $90. The view ka hopo na hadi divanyigba. A gada ka mali na over registration. Kama droje po alo hotel lila sibobwe de jike a night alo azanda kaba anyichichia ikunya $145. Ko anyana na nyebane khaga yokata for the breakfast anunchi le yauda kula afida gbe haka dina tohia de anoji for the anyana na le momida gbe anya grand banquet with 4-course dinner alo a fiobonu dudu agbaneso kele kosida gbe anya akpada solima tohia de le khama voma gbe agajiji no kula nududu agayiji jijotodro amaneun ayiji le afima ona minya ba miamadu mi glomba ke afi yo ka jaga yo ledi lake yo oge afi avata pe ka ngwaji imle machibo manna mianye ba hotel shuttle anno dumieke 30 minutes de shada akomi cho afi yo ka miele na namaki waga tromi Akpe o
Oh, mito, me segoma ba, me ama gedo me bloblomba, you pa home, and no far more in your refrigerator, papla, Mika kuna ko heating rudu in your microwave, man on a hodomo, Yata Puada Kamala Mama Poyamoe, a hode shade can a gadama, the CEANA Convention 2024 Toya, refrigerator, papla microwave, and no ho katame. I don't quite have a miak plomi, actually a toko ko, la mujaka tadipa yokata le Denver, miak plomi at the Tafamawe. CEANA Denver 2024. Ma volo na yena no makokobo boada. I think one would calculate me le 2024 at every association of Colorado.org. Allo CEANAonline.org. Nagabi a register ha. Jagwana Pokana Cornelius le plus 303 332 9788. Allo Francis le plus 303 875 9255. Allo Divine, the plus 720-629-5812. Denver 2024. Apoya Matoa. Anonoga butu. Ago. CEANA. Apoya Mapa CEANA Conventional. Ava Dovohi. Hedon Kwajiba. Apoya Mapa CEANA Conventional. Avagila Colorado, Denver. Lejimu Anyapa and Kakablava Voice. Sekia. Vada Sina Jimua Sekia Pankaka Eʋegbe. Le Pakpeva Kleblava Von Neyama. Wanakata Aijila Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Ekamia Pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Apoya Mato Anonoga Butu. Ka registration alonu konglong na apoya mapa CEANA Conventional. Ayi ale. Na hocho po wi nyi ha ye. A guy kana na registration na $214. Kana hocho po over that sina po wi andremoa. A guy kana na registration na $135. Kana hwaba pa tonva that sina afa sekemoa. Registration fee akunya $90. The view ka hopo na hadi diva nyigba. A gada ka mali na over registration. Kama droje pa alo hotel lila shibobwe deji ke a night alo azanda kaba anyichichia ikunya $145. But anyana na nyebana haga yokata for the breakfast anunchi le yaudakla afida haka dina tohia de anoji for the anyana na le mamida be anya grand banquet with 4-course dinner alo a fiobonu dudu agbaneso kele kosida gbe anya akpada solima tohia de le hama voma gbe agajiji no kula nududu agayiji jijododra amanu ayiji le afima ona minya ba miamadu mi glomba ka afi ka jaga yo ledi lake yo ga afi avata pa ka ngwaji mle majibo manna mianya ba hotel shuttle anno dumie ke 30 minutes de shanga akomi to afi ka miele na makio da trophy akwe oh bito se como ba miama kedo mi glomba yo ba homa fa we ke refrigerator mika kuna ko microwave mano na foto yata pale Akpe na mi. Nye trouble. Yo, ke ada kuku ame pepa ikenye miape nufialaga Dr. Emmanuel Dogbe. Ele kia ke mana wapong nami vie afimia ako wana okosede afima Akpe Dr. Uwanyo nyawele doji o bale kema gbo mi gbona mi afo bo ple to kata ko adema mi enu wongo ha ho dokumianga gbo na mi kata mi gbona lo pogere mi woni mi we de kai nanu gere pom le mi kata mi de fiamfia ye mai na do bloga na mi ato ba lek mi hon fefia na zo wanyen we ke mi kata mi akpo jijolun
mia doge abe míaƒe supervisor kple monitor wo ene. Megblɔe la elabe míawo míele Eʋegbe me kple Eʋegbeviawo xoxo. Ta ɖewohĩ míava nɔ ŋu ƒom wɔnɔ tsɔtsɔm akpa. Yi mele ŋku ɖe ŋufiafia ŋua, nuƒolawo katã wogbɔ dzi ɖe nu. Wo nyawo yɔm ɖeka. Numanye naneke eke ɖewohĩ mekpɔ bena edzi ame ɖewo gbakpe mi gɔ hã nye nuƒo gatsɔtsɔm akpa. Edze ma gagbɔ dzi ɖe nu. Ta nufialawo hã megblɔ ge be woagbɔ dzi ɖe nuƒonu. Ye nya ɖekawo enyawo yɔyɔ hã woagbɔ dzi ɖe ŋu. Va se ke me gbeɖiɖia yɔyɔ nɔnɔme ɖo nusrɔ̃la gbɔ be eƒe aɖe nate ŋu atrɔ ɖe nya aɖe dzi wòayɔ ɖeka, eve, míanɔ wɔ nema kɔa wolege. Slide ke me be mafia mia meɖo ge ne mi le WhatsApp. Ɖohĩ ne mɔ ɖe anɔ dzi mialo ɖe YouTube a ke miekpɔ nufialawo ƒe nɔnɔmetatawo do ŋgɔ hafi woawo ŋutɔ nava ge ɖe nuya dzi. Ta míedze geɖe ɖo ge le WhatsApp platform kple míaniwo yɔyɔ me. Akpe na mi, míawoe le dɔ dzi, míawoe le Eʋedukɔ lém ɖe te kple Eʋegbea nyim be woatsi. Akpe na mi. Yo, Akpe. Doctor, the Akpe, because we know it's as I don't talk like Ghana, you know, Lafia Plemi. So made that now. And then I'm also sure that your other, other partners, they also know what you're doing right now. So kind of in spirit, I know they are with you that, you still haven't slept and you're doing this. So Akpe now, yeah, we can't wait to see them. Really thank them. Yo. Alors, mieux miacho mokoko ya adakpe na for hope. Kle amashiama le University of Education Winneba kle wontoha. Afi miadakpe na for David Abusa ike enami eka dodoa cho CEANA koyi de University of Education Winneba ta pena for David Abusa be yemi pong tama de vaye be lekemia wo cho Eʋegbe nuya onwa na gba magabu albe yobo ke na mia akwera be mia doshi de mia go na ta akpe albe oblona be obe vivi mevona la galago mo ta ke egbato ha afia mieko bieko courses sem doima abala mieko na CEANA gbona ta mere kuku mi register alo mi nko albe ne miakata miagadogo mauta Akpe nami be mi dore mianchi ndo ya afia ya alo ndia te pere shara miele ta maone yero miagata Akpe. Okay, I'm here. Me, I come a class here. Come on. Me value me have a strong there. So we are not me a story. Like somebody like me, if I didn't know a little bit, I would have. Ago. CEANA. Afoya mapa CEANA conventional ava dovohi. Edom kwajiba afoya mapa CEANA conventional avajile Colorado, Denver. Le jimu anyepa nkakabla vavo shekia. Vada sina jimu shekia pa nkaka Eʋegbe. Le pakpeve klebla vavo neyama. Wanakata aijile Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Eikamia pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Afoya mato anon
noga butu butu. Ka registration alo no konglong na pa ya ma pa CEANA convention a ayi ale. Na hocho pa wi nyi ha ye a guy kana ha na registration anya $214. Kana hocho pa over that sina pa wi andremo a guy kana ha na registration anya $135. Kana hwaba pa tonva that sina a fa seke mo a registration fee akunya $90. The view ka hopo na ha diva nyiba a gada ka mali na over registration. Kama droje pa alo hotel lila sibobwe de jike a night alo azanda cover anyichichia ikunya $145. But anyana na nyebana haga yokata for the breakfast anunchi le yauda kula afida behaka dina tohia de anoji for the anyana na le mamida be anya grand banquet with 4-course dinner alo a fiobonu dudu agbaneso kele kosida be anya akpada solima tohia de le hama voma be agajiji no kula nududu agayiji jijododro amanu ayiji le afima ona minya ba miamadu mi glomba ka afi ka jaga lady lake yoga afia vata pa ka ngwaji le majibo manna mianya ba hotel shuttle anno dumieke 30 minutes de shada akomi cho afi ka miele na maki waga tromi Akpe. Oh mito mi se goma ba miama gedo mi glomba yo pa homa anu fa mo kinya refrigerator pakla ngika kuna ko hitin dudu kinya microwave mano na hodomo nyata kwada kamela kama mapoya mowi a hode shade kana gadama le CEANA convention 2024 toya refrigerator pakla microwave anno ho katame kedo kwaji haba mia plomi achale atokoko na mujaka chadi pa yokata le Denver mia plomi atete fomawe CEANA Denver 2024 ma volo na hiena no makokobu bwada atemwa woda kaklemi le 2024 at Ever Association of Colorado.org alo CEANAonline.org nagabi a register ha jakwana fokana Cornelius la plus 303 332 9788 alo Francis la plus 303 875 9255 alo Divine the plus 720 629 5812 Denver 2024 apoya matoa anonoga butu